Vinaka ni mbula vinaka na viwakani ni varongo ti kumain na pitala noa totoka bitu kai ni na kabina ni signi kuwa sa oti ti kungona walu na walu na miniti singa moniti na nanda bono me viti anaika tin kadiwa ni singa ni bula o Februari sa tos to tol sar chiko na bisiga keve sa tana no muchuk ngangona tik tik buni ambaki ko sabi mama tele tu na bula isiu da marota kan ni mai siamrana bula totokongo na ulu tangan ni yeung bula marota kan ni sara suriti chuk mai na lubei biti era vaka tiko na be tambana so ni yeung bula o marota kan ni rading gomana nungku kerkere mera ngole mai mera mai wasea lebu sar na kabi binaka na bimbi kenda menda na mai bulida menda na mai kilatalenga na bi katotoka baleta na nonda bono biti au babi ni binaka bakalewe na di bono ta pangau ni siama tik mikina na sir binaka endai ya me bakanga na kini bakarau ondo bakateng takan dola sere me kutikan tempat mai na nonda me bitalo no ni kua menta wara kirtal chukina kana mo so se ngi utik mbek ngona ba kabi so se mas tik mbek na ni kana si sombe na gas ni buri si coach mbek na rama kata ki pepa ya menta rongo da mata sir to ko ngoda ngante sar kena sar bak turang rewa me bakani marama tiku ni rewa na nonda marama bula gitu kai mungu beke mni oni sare na posta sambiu yani o buni wai wini fereti na inota da ngante sar go ki rewa ni sambu lebin
Totoka pakawati na siku mina kadi kuanta ngante saratiko kina bono waktu ranga o rewa o waktu lo sakatiko na pendel ni abu tombu kete sara na bono waktu ranga o rewa da marutaka ni sema tiko meni kuana nonta maramba bula kinto kai o marutaka ni lingoma na nongu ker mol molumu da besakatiko ya ni na dolasi o marutaka ni wakayotaka na nongu ker me ngole mai me wase manda pikenda e so na nona be tani baka dindike e kile tani kina na maramong ko bunga bike muni oni sa kile koe na muturara ni baka dindike ni nonta yung bula siang wala ngai biti e binga rabital nga koe e na wasa pasifika dona ngona balabu taka taka tukina na UNDP gas ni buli talangan university ni deva ni pasifika so baka bike muni ni baka rongotik meni kuwa oni ano na ngoni buli talan beka nga ena ngona anggas ni buli tukina na maramo go mita na bakang bula sara kiwana nonta maramo bulan tokai bulan sureti uni wai wini fereti na noada imbula binaka marama kai Nakvalevu bulavinaka maramakai, nakvalevu na visureti, vingoma sarana makrau me mai vostal baklelai. Antor se vivo sakisar via tolu nambak sawut indoru bersarangani na COVID. Doru ave talano kina. Nakvalevu nomni visureti. Eu angkas ni bulindi na university gosa Fiji National University. O angkas ni bulia na FIT meron pero sa bulna embaki. Kawan ni kilau maramangani may bilava may nodo rewa sa kito tunungo na Peace Village. Yo to na tukay kito rito wali wibu eti may wai. Pero na wale may na Syria. Sa mania they kitutuki na Peace Village. Na tinay tamago na maramanitavi. May nodo talenga may rewa. Na tinango may lebu kabagiti. May obalaw. Di ko na via kila niyon ni ulutangati ko may wakani bulay siyabu. O ni via di kewati ko nati kinong baleta na mamaro ini yung buta. Yaw sama ni boso ti Sara o sa may nano maniku may boso kina may baleta na mararo ini siyang malanga ni weka bula wabuli ti kenda tu may wakana na unika o siya na manumano siya na ika katalaki na mararo ini gele o kere may boso talaga may baleta na mararo ini bulan tamak. Santo nung bakabikim niya maramakai. Dono binaka saranga Nakasarwa kaliw. Awa bakabagay na FNU rosang bulembaki. O tina rosang bulembaki lis may nawuli. Sangke may sa resign may na FNU. O sangke may bakabaka na UNDP may tinikondo na embaki. O tingo may na bulan March na embaksaot. Na bulan Aprili sa ngole may kinabiyao na don kiri may na giri na kiri mo siri naman na document sa bakarota kitu membaleta na SDP ni rewa. Gona nando bikilay nga baka biyakani baka ndra biyakani ngo baleta na dirua kalasiwat na turang abuni balu rewa. O tunaw lo mani kereki no more na document ko. Ya na document ko maramakay ningay ato may wiyaw. Santo na bakabakali sa bakawatitu. Meva ka na SDP na Strategic Development Plan ni rewa meva ka. Ya na marama sa ambita ba ito na draft na marama talaga ni rewa o dimba sila tolo Mrs. Komay Totoya. Sambita ba ito ka na draft
di reidau koe na nortu sa takabo titu na itau ke affairs board na vikor ke viviti na integrated village development profile IVDP. Maramang gondimba sanggai turwata na 5,5 ni IVDP ni vikor ke rewa sa bisa wata mai sa warai the mai sa oti tu endona draft ya kitungge taka mekin. Tungge taka mekina ama ni ukila ni ada kanambose na 2022. Sanggai kiriki na wana chair na provincial council na Bosnia Sanorewa. Sanggai kiriki na wana chairman ni Bosnia Sanorewa Roma na wai matitini mengai ambaki terapa yang nembak sauti bisa tak oti kinan dona strategic development plan turango nona kila pataki soera wabolitiko itu sanggai bita wata kwendo na timi kitu viale ini kalima na kinetiki vu sama ni aro sara meleting kawalu senga ni winding itaki waka vanua gona winding itaki sarangana na tunan numa wira na kaire wa ronra ngole wata member membita bata development plan na osana kere maramakai me osana shetak mandano screen santo nung bekaya Dona Vinaka, ni você Sara. kem ni sara ida rawa Sara da rawa, iya benaka gua ngana vision que eu ni na galingan vision na matindi na mo slide na from the beginning, eh? okay from the beginning Right. na gua ngana vision okay the 45 the relevant character for a resilient future na kaire o me koukou ka umatua na kana viva ka tora taki e kila itani kina ito na kaire o kito do na numatu ni o kito ito tamata resilient balatam da ni to iboto mota na vanon ren don do ibiti sala cuma anak kena sere lubu asoma e kima mise tunga kina kima mise senga din rotal do na vano kim se tiku bulinga kina usa tiau na to soim ba ko ba leilai na gonga na nito imbae na nito imbole na bunga viete andai matu andai go se tu na sa tuino do na mbose ni na mbose wakturang angai tu kuna kino ko na bosa go gai soto pa sarangan na nito bakangan takana pana so tia do na kawalo sa kabat go na kakitura kam nembak sauti mena Julai 2023 asange vandonia kinangona Bosnia sana sa vandonia kinanito kepango sa kitonge wabu kita na viwa na tikina ireo bebida kana viva kararamat na Disemba sa tasere sa tekibudidi sa barita ki bakararampa na ibolango plan go sangge tekibu na kiana tawodi na empakingo na bula sao tina January gonga na kaiti ko na lomanin dua na SDP kita baru tak ko via tulus nga bukar nga tulus nga bukar na tikini pia namatay nga tiko kina vision mission values yana ka ono ni kini pepa pata kina walu na priority se nalalawang bimbi Kongo ko ambuli mai na limsang kalima na village profiles kortuwa apaka na itoki affairs. Doon ka bibi maramakay garando na katamera na donas
Nakatikong na theory of change. Opo tikon kadhiwa ni tamban pepa. Na kadhiwa ni tikini pepa. Na theory of change. Ya na kini balang-balang na vonoi ko tiko kinanggo. Na vonoi ko be reading ko kinando tia vana embai. Wataki ke na vaka na lamani vana embai ki amoroni adukina. Na vono sa tatandra tatatu. Yang ana TUC na theory of change. Sangga tiko na tikin pepa tin kaviti tin kawalo na kian na didi baki na tangko na leni ko meeting haya akito tigo me avan kito na think tank rewa think tank gosa kito le involve na SDP ya na kito nga na le tin kawalo tigo ya tani rarawa me warita kan sa mayangka dobi kito na bula sa kito rarawa kina bakaleo sa kadibi ko lifestyle naturanga yang dona vivu ke lewa da kaba woli nona stiko ke kitu kitu na letini ka vitu savo tika kitu sangai wase na vana komiti lelevu merua na arti ere sengarava dona sub komiti mo dotal na kar do vina kata na rega na dona sa maramakai na linkages na kia na sema na plan go wataki na itau ke affairs e ana vanua itu report ki ne liu e a chiko na ki na rosa vulu wata ki na SDGs na linkages ki na SDG ya tikbuti ko na tiki ni paper sa vulu katol na ngona ngo sangai tikbuti ko me ka viti na nona National Development Plan na ngona ngayo tiki na ito sa nagay sem yang ay ni kina ya usiwa mbote nena duindu sarnindo chingana vanua matutu wata tiko ngana nondanga andre na kanga sanga tiko ikyamba taninda tamat dolo tungo ngana kai tiko ikya na baka mbota rona tiki ni bola tambro sato ya gona na kambale tirewa e mamile rona 26,350 tiko na volni kambula satu ket serango abitunan rau lim sabul kawal tok toka etc. Wirna le rewa koreti ko ina na koro na 2022 etini katul nondol kengo na non rembaki tekbu mai berangon lalai beda servir sangas go satalo tako tiko ni ambil tango na pangantaki na IVDP di 5,000 na poro go kena walu na priority areas era satu urusan dapat na rewan restore the rewan character para makai go miliki na kiana wakatawani ninda kila kita na viva kalungata kila ko mena liu galut sumbu mai go na kiana wakatawani na veitutu elala tu mena turanga ni matangkali turanga ni abusa na irewo orto na tikina na lewe diwa na tui na vetikina na danda to na itoki diwa baltini diwa na tikina diwa na turanga itoki merava katawani kedea sa tiku mai nodo na vida na mada saoti vive vasanga bulu ka vida na itutu sartawani ngo na daki ke vite tara ai create an educated well-informed society ngo sanga ni buli na buli tortake na buli talangai vanua na buli lesta le na itoba vanua birnangoni ya na bengara vanua na vakasanga na mama ini wika wabuli tikenda tu kede ngor sa tungor na biari kasar na namba 5 go konda tu bimbi tigo ubili takitigo na tikinang go environment security ina mendatara na climate resilient communities dotale ko bimbi na kendang namba vitu betango ir na ngona mai muring go na youth watake na law and order ntasari na levu ni lenga satui
vitraramba na butako sada kay lumantao ni sada talaga may nakor na daw tabioka sada ka na kana drugs na kena vi matangkali sada ka ko na grabe kinarewa kaya dut siguro na turang o chobiskar go ka na mana go na mana kito wakangata membalete na ito daga na walu na wani mana na walu serangan priority eh gona kena babalangi rida ngana dua na na vana levungo na restoring the rewan character o tokai rangko na lotu kena van sorry na kene karuango na educated and well informed society kene katolungo na food security health security economic security meado saranaika walu tulak sarna tambana taraba na kena bakaviti bakan kena bakaviti bakan dia bakaviti go na manamet po itu bang na manam bakit niyo ko na manibiti ya physiologically apa kangan do uli na biology mandari na parts sangay ba tutuwa takin nakakaka na ruwa na mata nanggo na main world views ko tu weekend na siyang ni kay ria wala nga wambo tu weekend na kay viti yan nanduri na ka matay sarang na banua kinaray baka banua kinaray baka lut kaman danindo ito mati singin na numisar na mo kama mata si via na unyang gwan si via na baka tau-tau iko na mga ilo ni satu mati doon baka nung gudala baka banua si salilay baka nung gulut on the world view kenda revolve tu nga na ruwa na mata ni mana na tiga busarang amay nang gani mana may na mata na kentang kumakin na mata wakan tua sarinda kuna meleado sarembuin. Nadama tanggu makikian dan nalutu. Cisu tanggu makian dan telo. Tanggu makikian dan maten itu, nalani maten itu kena viluta. Maten itu. Tanggu makikian telengana panu. Nonda viwe kanian da tanggu makitu elam. Nonda garaba tu nonda itabi panu. Tanggu makikian da tu na entenas na filas ya nakangay ni toko ko na ulo ni mana rate ko ko liu rate ko muri tutu bata kini bola tampung ay na cermaya ono ini ka ono satu kuni mango mendatu darai liu darai muri dato mika meki na beka bina mendang kaito so nakitin na mana na kia na flash na lewen na sarnau kenda na leni bon na kiri ngonang ni mana na mati ni mana na linga ni mana na iwan ni mana kiri anak kena tanggung makatiko kwa na lewen ni mana na kenda na leni bon na walu na wana wataki nambuina ngai waka ngata kitok me vito sa kitok me ngoleo tok na mo lako Sauti na nonda turba na ko baka na biology me sa iko extra na pat sangai tigongo na mana na ken rakaka na na yalo matua na mana biologically sing ni kitulos tango ni Google tago ko na keystone species na mangrove yo ko ratonga ni do na fute yo ko ni keli sumbu ono na fute ni kenangele ini Kini bale asara au kianta nanonda bulto kena vi intahan bimbi me sandana le wai kianta toko pa binaka me nakairi amgo mona wuku taka toka mumbula toka na vi tir-tiringo mararo ito na manango nanggo na friends of the mangroves ini sekla ni sala kutigo menanggo na blue economy na kena maro roi na tiri sa senga chiko na green economy na blue economy seranga ko na ron ko to menay labo blue carbon na kene katulu ngo na manana na do tu nga na manasa na no nga may na kaireo kaysa lako pa tanim bole kira mana do na singa ni dolanggele do nga na singa ni dolanggele
Ro Vitor linga vina kasaranga patiki na ibunga via endai matua endai. Yaru tukunu tiku membaleta na kavaka sinna ro ninda tukunu tiku awo tiku kita na kavaka nandong ana singa. Yes yanga. Ngo membaleta na attitude ni kakata. Mo takava sarme do ni oti. Nama pono tiki naman ako tiku ibanua tiku talangai wai. Lite ni lewu na pono i rea wai toka ngai batini mbarabi. Ya sarang ambe kim saguli da toka na kai reo. Nambula i banua. Katalanga ki nambula i wai. Na dona kambaleta naman ako do pakador na pakatuka kaso. Di satu tiku may valeu. Sana lutu nang kana makau. Sana laku may na sana tiku butu na ang kana buwe. Nanguna si tiki naman ko. Ko sana malu-malu sarang most vulnerable time. Medo menina kay kuko tali. Kung ano kitu watu tu watu di sona na tumuti ko ni Kaireao na tumuti ko ni Vanua. Sona kai tiko sandan doon may kuto may nagvisaw. Enta sa viso mga nangkama. Sona kada sa tunggo sa kirem sa review takatale. Do tunata mango matengando na makanda samba mati talanga kenda na vivi waki wabo kina vangara ninda na mai vingara vitu baleta na leu ni rengu rangol tu mai vai vira mata na kanda india nindo ya mati ndo na vale abu ni wanga na buka na vale yo kenda na ngone mati kina ndo na vale sana kusaranga na buka misali vakatukin na lobo menta sale kiambatu eh dagay tos marangoy tumbendi ni vinakan vinanumi yo baka boto me baka nonong wala ito vimate usali mate tu tingka rana singa usali mo itu o sa singkila nindo na bono itu bura-bura sangula virna tu may bura-bura virna sama ko sar singkila ken sar sinanumi ken yo ken da sangga may iya takatu ni nawangaliw ko ya ndo wala nga natikina so na bisa ken da sa takatiko nindo na rongo na ngono ken sa sini ko tanahimbe na masi sen ken sa bile na pauta na wai na tabu ni sisili ya so talanga na biso wai ame sala ko kina nonda be tikini mbula taleso me baka mandanga na rengu kilabe na chuko doktor ron tabe no bakan titike gereda ko ninda vanga tiko na kawai tau ke tolu sanga bulu na untolu sorry tulus na milioni na ilavo enda vakangata na itoke asa vida vatakina na vale tambavi na beasa na ana vakatuka kaso ndo tale na kame mbaleta na ngona reflex amputation ronda kama na mana roni lutu levi ndona vana wati nganga itumbu tale me ndona vana vo lako vatatiko nga kena ipakasama mena namba 5 napakatuka kasango ni Visau menda tos balikin so tiao gongana da na kame baleta na nguna may murni tikon do na plan doon mitigo na kena MNE na monitoring and evaluation ito sinimbita talamendo na MNE system vo sana vakang tagisarangana no na quarterly reports na turangan ni kor pero do sileti ko na wakava nando na empaki na quarterly reports usari na quarterly reports ngona no na template tini bukan do na tikini pep ia satu kevekina na walu na ni mana nangakanga kita utatanda tiko menga yoti na plan go ena 2027 sana tiko tala na draft balte ngona kita sana kilaki na ibino banua se lutu tiko se malu-malu tiko sanggero talanga ni biu ya nilo manay siyama batake na Fiji National Development Plan o singay develop na kisingo maramakai kung anak kinalim ko rin na STEM may nandosar na nguna makawa may balet nga naman na goto nga anak na scientific name na Thalasina animala na species ya naksarwa kaliw
Satu toko mundo kama baka bini bina ka baka lebu na baka rongo tu kanina singu bina kani kona bai ka mai wasea baka buna bikenta menda release we na bika na non de lako lako o marota kan di baka taksar ngana mana au klan na bika ni wase ni kuwa biki mai matangana baka rongo tu yani kima mina kila bina kasaranga na bika oni wase matata tiku mai uni pakai ngata na manan mi pakai ngoni sala muni bise matikina totoko bako ti maramakai na nomuni bengarabi baka tap manda na ngona wani tiku bulakina na nomuni pakai ngata na mana na nomuni nakawatiko na nomuni PhD so talam baka na manu-manu ni baka sabutaka siya sande ngai matamuni na mana maramakai Na mana kitu vital notak na bisa kitu rida ni walu tu na lalawa. Ia bebe tu pacar nga mangkari me baka kem dikila. Nangono baka bakina na nunggu PhD o abang tak mangkari. Saya nga ni wana numau ke ya una bang tak mangkari sini baya. Nonga na matakalila ya usayandra. Kung rida ni ono tiko na tikini nunggu bandindi na PhD. iya O sagay manibitun na sakal ngo nakana umanir tu wataken. Paleta na awa bakreditiko na vamos suoti na wale wale may nanonda bula baka banua Hmm. ke na bula baka banua na kia na marro na ingol-ingol. Gwere kia ni sona kabin na kay sona nonda kanin bula baka banua ya bukea eso sa seng sarani bukea na kia na marro na ingol-ingol. Hmm. Kay sudu may kia mangkari o kay bangat ka kinangka. Kay bakang bimbi taka chigo na bakang nambole ni rangkari. Kaya nanangkay sa nangunonggo na nonde tostos nonde wale-wale. Karena rede tiko na wir may muri wir na lupian na makumbunta. Bembaleta na kami beka nota attitude. Bembaleta na kaya na maroy ng guling-guli. Sina buro-buro nga wabulit yan tayo. Kaya tiko na bata kinanangkari. O sanggay baka kimnikila ni sati ko na nonda Facebook page na Itauke research page o kito digi bakati ko bataki o Dr. Ron Wavi ki Joshua tuwere vinakavale wiki mundo kia na saba PhD tu na kila ndo baka nga itu kuno veo ndo nungu kasan mena kor nung PhD tingani suba. Masala ko may kia kima mitu na koron ko kima PhD kia tuweran din. Bata nira kilabi na katu na kay itu abulitir tu mena kor kia sasin le kilaya. Na vitala no eva katu na itaw ke research page. Mukirti ko na via buli Yan santuan na kila. Satu weekend na kay witi na vivo sa kaya ko na itaw ke research page ya. May na vivo nuan na tiki na witi so nga nanduin ya tu na korkor. May baleta na wale-wale nimbula. Dahuli kaya mekin. So yan na bang takini manava na rewa SDP o bang takanangkari na nunggu research framework. Sanggay ti kwento na o babin pinakawe donador po sa keo pataki mo ngasip palu roti ko na UNFPA rang bukir ti ko nangwane nangunanggo merabulia na emini saramani surete o kina kitole imbos chukotolo na singa Basta na emini baka balangin duindi sarme na emini baka biti. Ito sanggay bang taktalangakin na natara ni donam bure baka biti be baka tutuwa tataki kina emini process. O sinikila ni na biti kina taleso se na bi koro mananga. Revia na baka ngatak na bi matanggali manu-manu se bunikau
Bale tentu na kakituri na tuku binak biau na ngunor tu sa wabu kita leni kina na bosi vanua. Sangera tutuku na may natural ni koro ni koro. Do sala ko menes di committee kem do na bakarorong. Itu sana gay. Tala no takalis tala ni bikem ni na mana. Na tala no ni mana. Pumone ambaleta na document ko na SDP. Go enali vivo kisaranga enam bula enakor. Sini bina kamenda kututu ya nindo na framework. Waitu kina na box, arrow bango, na circle, mesin marang. Kenda bangita kenda na mana wakana mana na nanu masar na ni mana na mati ni mana na imbole ni rama na physiology bakatal ngaki na kena essence na mana rama ka endo tarong chiku mengo na endo na Totoo endo na kasaranga. O maratak saranga na mo tukuna maya ni nakana pa kaya nga kina kay kilaiten kina nando na bono baka na uno ba turango rewa siya kaya siya masarangan ba baka dito pitong tatsungan na umbula naman na nagkinabuti ka naman na sa totoo sar na nanta siya mata baka na mada o na leo ni banua maramakay nanomo sa psikologist talito kasama yung mo PhD o sa may bakit tabi na tambanan ni UNDP na numulista li na koro na kanala kitik butek ko na think tank totolo no na goma na bikaw ni bak madal tagatiko na buku ni bi bakatoro da kita kinesana. Pakanga endo na ka o nangureveti ko na matiningo na kito pamadala takina ya bakanga endo o nanu masar na viva ko bulidi ni yung gas ni bunli chemistry ya maramakaye nangunan dando baka madala takina endo na concept bu na chemistry na matini singo irnang na parang tunga na sanga mera vingo sor na vingo sar so nagkaroon ni singa katol ni singa may kotukuna talchuki na baka samaya topic ni chemistry irasanga vingo mabini sarang kay kailangan ng univitar hindi rasa na virit kalios tal may bi o kami o kachuka o kilani matay ni ngona na kikinabiba sa kingo karoon ni ngona lakala sa vingo medo banangona ratulios tal ni kinana bosi bonua satu ni may virto do baka wir seranga natural ni kor wir sanangay baka magalata kalis may na SDP merabata Sa totoo kasaranga ken balan ni radingoma saranga rator binaka na tubo do ko tachuka ni na nomdo lalo ni think tank don din na itabili do ngarabatiko baka binaka tagi bikim do na lewetin kawal o manina no malistar kina kaw ni tukulitik may membaleta na village profile sambon don din na kabinaka do na kabatiko na sana bakaturang orewa nanungkwa vitalno kirtone sano serua buti mikina na village profile ngo manda oro ni biba kong kina maramakai beiran na lewa ibitira pakarong tigmaingo bimbi ni ken biu binaka na itukutuku ni bikor kor keve metiko na itukutuku matelalai nindo na koro roni ba madal takamanta biketa na daba na kenayanga na ni kenetiko na IVDP na kena profile itu binaka maramakai itu sa dona vivu kile wikitu batikitu kuni okindo zakamandana SDP ni asano kandau don tikibu mai vi bakanga kina wikitu itu sangai tikibu ngamai ina village profiles porto sa kabo itu na itaw kia fies dona ka toto ka bakantuaya ya na village profiles ko kaya ka kim ni narida uy nandun me na update ta kitiko balit ni we ang baking nga si we bulahono sa nasotal na kabe sao sa naso na we bakator ta kita sa nayada yani sa tiko tale so nangangandr we so na village profile au kira sarbi kim ni kira kira na we
na may nabikorpor ni rin naman tanong ni village profile. Baltayanga na mo no kito yaw taki na may reo. Endo givi wal takabiyaw. Sayaw pa ka ba reo. Simber man nga ni ka na national development profile ni matintu. Imto sa ka mo siya na SDP. Sangge tu ko ng baleta na SDP. Ya na non to ibola na non to document may nako. May pakatora sa kita kikina ng bula may nako. Yan ang pale. Opo mena inform kinga mai mena biung ai loma na kai rang nanan rangade wir mena koro ko ara bakalewe na kina na fomina IDDP ia sa parang tigubungo na bi talano ni PG National Development Plan o kila na singin din na bi kito na walu ni manaya na din kito no sing kila na bito na priority area ni matanitu ya kila sa umay pelom santo na bibu kile bukito na kena da kauti to na IBP. Sa totoo kasarangay do din na makritik binaka itu kuni maya sambiar tal na matintu do saliu na sarabakaturang oreo totoo ko bakawati biyo mo na nga oro di kayo siya kani bakatitingkata kani dodolo nga meliu ti koreo totoo ko bakawati maramakay utalita kani do mirto na lewalu ya eda buti ti ko kinawiran na itambangoni ramad ni o wasya man weekend ni ko na bimbi di nonra umani batamani tambongoni mer lewena talanga se mer tiki ni no mundo tostoso na ilaw do bingarabiti kung gomaram ka. Makasarbakan dia. Maka tu dua tani ngaki na nakabalitir na itamang one. So nangona na ang udakaktikin na UNDP oy really to mera marginalized. Wir na marginalized ngo. Kenda na marama na wir na ngone, wir na handicap, tikir nang gapsti. Yan na marginalized of society. Ni dari itu na marama ni goma nga na vi committee o sini bakalele o yang go nga na kantina na vi committee ni matanitu ni vitikina ni viyasama ang sando mga go there's something wrong with that picture ni senga tu kina na laylay se senga saranga kina maramay yung go balikin na youth nito priority number itu marginalized kan tu nga na youth yung maka kita na naman komenta kami may bangga reso na opportunity vera na youth may na kormer ni bakarita ka kina na talent dito ko ne raw talaga ni rakuma yan na bimposi sini kilama ka kung ano yan ba't okay na bimposi kita man mentangalo na maramay nangunong ko sa merabos na turang misan doon tala merabos na ngoni na youth bali to wira na ramati kita ano kenda na si boss ko nang ko wira sarga na didi ba kana sarong rauti ko nang rakasama yan do tan laka ke nando me nava ka meraba ko bulidi na kapabanua na kapabanua na wingkarabi ko kapabanua na sotale na skills me baka na talimbe na titei na vikataleso dua tale na bosa na ito baka viti na doon nakasarabi na katatulo na ecotourism na ngonongo sa sinrabela kami na tourism meron may tawag na matinimbarabi pero sabi wawag may ecotourism sa meron tourist rame na manikoro kasaraba sa mameke na manikoro so na italan no Macau itu rendatan lo takbira kaya okay na marama na okay na kita na lewibiti tarong talman da so na italan no itu baliti na muna da biyabu may nakoro so na kambimbi baka kito may nabilata na kunga kito kilachi ko na nandito itabu kito nandun no nandun ko libuan kurang na pino ni rakan no songo kito sintu na kawimbean
Ito sang tanga dilebi ko kay balik kurna pasang. Dito itabi nga nakutaya ni naik. Lembiu sakito lenranrat. Eh, ano no dabi tabi menta kilatu. Dotal na ka me nanumi. Me makabuli di bir nan bimbi. Ni baleta nang unang ko lebu nga nang buta ko lebu na ito buta katu sarap sa nga natambangone. Me makabuli di bira. Nambimbi ni tiko endona koro e nandona safe and bad. Wira saranga mera wibu ketek. Nakia na mararoi tiko nambula ni senga ni nuing kau. Ena andona lomaniko. Yang andona objecting baletir nangone. Apa itu nangone. Oto Nakali. kasaranga. O marota kanira sa kausaranga may tambungo ni mer may tikitelangan ni bibustake. Sarasang wal nga nira kumay na dure de sona nang tasong ko papanuar ko nga may na tambungo ni mer talay. Se merlita ki way may dole ko tumingo dole takaba mingo na takaba talaga yan na itumutumunto sa takaba tinggo na wekanta may rewa to tik dami talaga kar tik talaga ni bibustake bimbi na loman ni balnisong ken na loma ni bose sambu totokan tina umaro tak talangan na wikau ni tabuta me men politika na maramai au talanga vida na itamba wa sarabatiko na mada sahoti do na itamba rede ni siang saranga ni do na maramai tamba tiko ni tamba wa sarabatiko au manika di bilo bosa ro tukuno barabu au me barta kami kami ni tamba go do na lengo rede ni tamba go manindren sa roko ni kilamin ako kala kau sari itu ni rto turanga ke rto tampe ke itu ya dora buli lebu ya baka taba na sana orewa na namundo ngali tu kanang boss yung go sara bay tayo talaga na marama kay Ilanda na vi bawu geti leo. Iya na leni komiti. Na vana subcommittee tikungo. Na vana subcommittee lelevu hmm. us kita usengai keresa nga vana vana marampal na indreketi. Ni na marama ko na ilili ni mbose ni songo marama. Pero ngumiti bat ki ko ki Roma na singalo tuleu na saot sing parumbuka. Pero manikereki na biko vana marama me le rusa burkan do na marama. Me rele mai ni vi meeting subcommittees. Era pakai tabi bikin. Bale tentu mentangan kai na wasa ni toke ya fe sabole tu ngati en ke tian wai turangan ni abusa turangan ni matngai eh ya saranga sa gender bias tu ya ndasenga ni via wala teki kenda juga ya ni menda bosa ya ni kina bakaleo siang balta ni chiku tala weekend na skills kaya baka bini bina kina mana warewa no na may nui taki au tu me may link takat me may liu takat tiko na think tank ni rewa baka talanga kina ni sa kito na SDP committee Guna karu ni nung bose me wale ani ili barot kali style na nung sare daw na first draft ya sartu ta kana vinting-tingi or tu serangan turangan o sala bilinga taki or tu bakar rewat taki umbek ay yu saliu tak na ilo baka binibinaki no ver na lair na turangan ni rewa non roba kasamay tantola liu Sa hindi na todo ko isa ndo na bika lebung kwanta bulikin na kler barong ti kumingo na bebe kanya na botali ni besa na ni nonto pa no may biti na no mo may biyo siti kundi kuwa kime mina buli sarang akin na no mo biyo siti kumay na kaya tereu sarang abakalibu na nung kureda na nonra umani na tambangone kausareda ko na nonra Baka durumi talaga mawira na maramay merong talaga ng tumonra merabi wasi o marta kan mutukun may asya kan dinta ulam balet beka na beka sa beauty mai na nonta beka baka banua yang ngan rebi talaga me sabi sa unang ngauna sa ngan rebi talaga merong wala na marama ni sa tiku talaga bira na kila totoko baka oti
nanomu mai bioseni ko maramakai tiko tal dona kau ni pinakata mo ni waseo marutaka ni sasema chukumengo Ron babe Dr. Ron muni wai Ron malombula o kelas angkai o kelas sama tak lilimbiak na sana bunai tiko mikino ko e tali na non tarongo na bikai na kabutiko ko e na buku ni somate na kana mbita moko baka fika na nanda do da kaba na wanga baka ya sa tiko talimbak nga na numa na mundo think tank na nonda rede na bisau ni nonda baka sama ni da rede na somate maramakai Na nito baka sengsar nilai detail waya me kitule waya. Ya endo ngana baka tutu. Itu sangga itu nabi korkoronga nabi wu vale nabi makangkali. Yung ninga ni narida nabi sawo ni ron pakaba. Meron di bukia nanom ni bula bakayamo, bula bakayalamo, bula bakayalo. Muni nangay wisot. Iba kaya reto na naman naman tanggal. Ano ti kung tanong norto may daw tata. Kortura nga na for the weary. Dosar na uno warang nga kina ni sarto tuku na may nasomati may sando nga nasing. Ya sa porni kaluya. Kado na bakrita kibinak. Yo kenda si na somati si nga tulo na sing, lima na sing. Sawa nga pakangay. Ito ko na ti ko Dr. Ron Vavi, ti ko mbeng ko rin ako ya maramakay. Ni wakay dala tundo ng boss mga South eh, tulos nga bul kalima na milyon eh. Wasagay bondo doon te kyo manit, tulos nga bul na milyon. Dapa ka nga taka na doon na yung na somat. Kaya na ito. Kuya sabi da kinan na nonda wala tamba vida. Nabiyas. kanti na sarangai sa tutulong benta na reida na tikina ya e me makani oni tukuna tiko na itu baki oni asotava na nomunia didi baki New Zealand na buku ni tu Mateo tarike muni o marutaka na nomuni da buta maya na itu baki oni sali tukina ya dodor weekend na mbula tiko menda birere di ni sembula nirsaba ka di una bekanta sa oti na nonra wakilai dora ka sara moade sara ngule da bakeda na bekake dora ka ure de tar na ngonongo nirsembula tiko na bekanta dodor mersela kisikovi mendala kiridira bir na sangka sedak ni da buta tiko maya ni bira na marginalized women children elders kairtalngan na tuba kadani tuba kiniangon right baka tabira na nomni na numa na non na numi talaga nang kasetake maramakay O irna nanggasta ke bambimbi na Nakako membaleta na disaster. Disaster ni sonongo na yata na lu. Sina vangi lambara sabin roya kina tamata. Ra nguile gabi na sangga sina sindron tumbali totolo. Semera tu kita kina ina beka na evacuation center. hmm. Sindo na kaya na se sona bi korporo me garau ni nganak kianra di kende tu nonto bio kani lo manikoro me lore nga mereka na kakana bulan bulat tiko Hmm. yersa ngole kene mai suba na lubianra res tiko ngaya nero nira vivu kita kena kenra lore tiko na nangkasira lore tiko deso era tu mati karena sindron tu rake sera vilo kaya mereka wita Sa totoo kandina marutakan ni tiko talaga nanom di tuba na nonra nanom tiko nang kasi o marutakin na nanom di tabuta mayana village profile kimbal-bal sarang bitar chinga kina bida na kena marama na kena turang era tiko nando na lomani koro na laki lore na nonra vale tiko mbeka nonra vale sili tiko mbeka nonra vale lai ke bakaya lenga tiko mbeka na vanra me lore na ponue roni raro bira na nonra bila ko yakin beka na lomani vale se na lomani koro tiko tal ngakina na nom doi tubo-tubo na tikina ya na nonra na numi na nonra beito se yakin na nontangasi nabi comeback na na rempe
Da vanua ke santo to me vakarem. Na la komandanga va di lutu me ke iranga na rem po cha me ke vakareling me ke iranga na nonra na kata ke ira talanga na vangi ki Mm. i pera luki luki Mm. Tapi na mena reidi. Ira lako nandona vanua me itiko na kamba kamba ko roninda lako kina si viaba vina katu mana ngasono mo sabi na katala na rem. Tutur na reling manggitum baleda. Serena, di na todo ko era ninda na numa abia mendanga ko na numa makai le mendanga na numa go me ka ngai na be tauni so. Na be korturanga lili umbe. Go sa do na bisa ule bungo me ta kasam tak meron ni ta katala ngai na ndolom likor. Hmm. Hmm. Isa. Aki no kitu mere na mundo mpoto Mm. Belo re na kuno ni vakamondo me vina kabir na ngoni. Me vina katala nga bir na ang kasi. Katalaki na bir na luki-luki. Katalaki na bir na marra. Tikumbimbi. Isa, totoo ka saranga ngona bi ka bangko e bi ba konggiti bi kimni na ba karong ti kumai lele bora ba kabidi bi nakati kumai ngona nandor me vital no ni kuwa o klan ni na raw talanga be ira na ba karong ti ko mera reza ba kambimbi na ulu tangan bi ba katoro da kitaki e na non dalo mani koro ba katalanga kin na kena marroi se ba kasuku muni mai ni tuku-tuku e ndondon me na kila ka biso tek talanga na lo mani bi on na bula me bakanonom ni tukun me ai sono ngona sono bubaler sana tuk melom ni tahu ni se sora sukalisiani ke bale na wili wili ni vile ni bale wili wili ni tamata tam sakai ni na bisa utik tali tak saranga na kena biuta kemaya na village profile na bibu katalenga bir na na bakatulewa bakaduriti ko na lomani koro samara makai sa totoko baka woti na nomu metalo no tuni kua me baka ni ulu tanga lebu tiko na umbula o marata kana no muni tuko na mailuya na umbula saranga o kedra tama wa bini binaka kina maramakai na beka ni me wase ni kua baka bini binaka tiko ni bertul na rewa think tank o kla ni bunga berer na baka rong tal tunga main na kat ningo maramakai sul tal ngona ngona bikim ni kitiko tal na kau ni be wase sa sul ngona kena ngona ni wase tal Naksar bakalevu na baka wakai otitiko na IVDP etiko na bikorpor sa sar na bitikina se na via sana mo nigaka na strategic development plan di monia sana se tikina se bikorpor se abusa batani sati ko na IVDP me nanomuni plan me uni wakangata na vosa lelevu se wakasama lelevu tui matawa mer balitang gona na document na lelevan mo ini rau siang non document na lelevan no so be kimni varong tu mai ni na biare na document ko ni autunga na Facebook ni message nga mai isile mai na email address na gay ko yani na Posando na kabinak. Ito na kami na ito kaya fes. Mabaka ni IVDP ngo ibu kikian. Nanon ta baka ngat waro tak na plan lili. Leta ni da kabango na bola plan. Libu nga nango nanda may baka ngatakian ni na sabuli. Setu ilaman tauni korada kata tu. Sa nagikutusumbay na nanda idea merali da kabanak or siyang. Kung ni sa ti ko na IVDP puerto galawena srame na kena form na may nakoro kunga ya merembiu bata menakit aiki nakapalib maram Sa totoo ka saranga hindi na totoo ka na kau wase mai na kena baka ngataki na bosa raro na kena kilai me kuso chi ko tu me na ka baka yawa na kena may kilay baka rarawa dan bita saranga mdo man nga na kena baka ngataki na man na sagay biu may na
na bosa raw so me raw na non redin komban na leo ni banua sa marama kai sa rong binakadina na nomu may biyo sa itu ni kuwa dolo to ko bata-bata kaya kaya na doon ngayon na alam mo niya bakingo do na numan na naman to rewa think tank mundo ngal talmay na nung bata-bata men na may bitalan no and na non da biyo sa sarangan na bosa nga bakabiti au untuk law tu na nung matin katu mundo ngal talmay dora kana no andra waka bini-bina kati kumain na leo ni banua era baka rongo tati kumain na nontaru bitalan no na sig bina kati ko klan ni tiko stombeka oni bia baka bini-bina ka beira buku ni tabi ondo sa baka tabi tu kina no sele talang ngona ngona bikim ni maramakai muni baka bini-bina ka beka se oda buta na tandra buku ni tabi rang karabati Nagsarwa ka levo maramakai. No, nung babin binakantang awan kalu. Ni kutumena wakanana nungo virtu ng Bosnia sana. Virtu binakata mendo na strategic development plan. Manikiriki no Roma. Roma baba binakabuana no nakasama. Diliw na ngun nandanding na komiti. Tasanding ding nga baka banua Yo binakani sangin no mo ko. Ni sanding takimantang ako na mo ko ni may na experience ta kana baka zero ni relevi bu kita kana kenan bi bu babi no bina ko ay rombano be on dimbano na sambi ta bata mena first or mo ta ngani randong wala ni no naval sa tiwa ko kinga pe na lebu ni ka bata ko sar nga endo na hindi ni lebu ko endo na way lebu wana ni to ta ka ni think tank Wiro ko tiri na turangan na itao ito ni rembe to talaga sa chicken to business ba to na Pigeon Holdings or to na rembe yan yan turangan na itasir ngo nito rokat pinungonong ko or to kaya may na volleyball ball o 10 million vernikyo nekta nanto wiwu kaya na may bipitaki Patikiri na leo di komiti tau takakakiri mo sindron tu kuneran tuntu. Ya soer tu lakotunga na vela ko kete merelevi to konito cho viskal. O alipati senikuto cho ne sabalo. Wakatal nga kino o ratupeni na turangan nito. Pinakavali wikim do yandun tu. Na sangay lakang ko na kina Vitor linga taki sa nangay lanin do na plane binakati may na fund taki ni so na kere sala ko may via o kila sa sing do na ilaw itu sa tu nga na plane sa sing tu na kina ilaw ni so na kere ra sala ka mengo na lino banua nandun ka na nito kere wabo kibiro na turang maram ni reo kila limo na turang maram ni reo Ratu may balang. Kung nangaratu isu angko. Lebu tu nanondra ilabra. Bita may bibuking. Sam. Lebu tu nito accountant kito tur sarwan bimbi. Kina report lista kina lista lima. Bula bakay labo Babaka ni namaram ko rombando. Permanent secretary to nangon. O romata na waya. Roko kena embassy gitu tur sarwa bimbi na kena report ta kilos lama kabki norto na nito accounting committee orto baro so maki o pulo na gun sarabi bisa ti kusarangan ko na aleni pano ireo nalingan ni wingkar rabier kilati ko nung tara takaba randon para biang karaba pakandon baka binabi kemina Parang tigo mai binakabaliw dakbatarisi maramkai nabisurgeti binakabaliw ni indola tunawani bosa-bosa ke endo talang no may muri may kito na nang kay may bakay tapi talaman balik. Kung nga na kinaliw ni biya baka binakana nito undo yung matabubalik sa tunga na support. Di bingon na nga usala ko itong nambos ni Reway sa tunga na support may bali na support. Kaya nagsarvalyo
Nakapakaliw Sara. Totoo ako tinanong maybe we'll say ibidang kwarto sa kiret ko kumena mo ni email o nang kay tobole mo nang kay semati rani bikim ni tarir sarang apakaliw na bital no ni kuwa o klani na yang raramtal kay birtal na botal ni biasana nanumuto ko niti kumayan na funding duan din na nataro liw ngor do taro wasama do maruta kapakaliw talaga maramakay nanom dito ko na maya na liw ni turang marama ni rewar satu ko na peste mura-mura au pia wasia talaga yan ni dorakan na ni memindo bibi mo katuyan o kaya meminatuyan ni taye ya kaya kakimem sa rin chuka ni do sa to sa binakatiko na nomundo rewa think tank ena siya ni bakang bakatak do na kadi nga may kimem sa na suliki mamingayan ni na ni mamiyano ni bibuke au nanumirto sarki na maramakay to na namundo weka munito na sana pagturang olaw arto sangol tal ngamin nung kubata-bata arto na law education charitable trust nangona kito may bitan loki na matiningon ke Dr. Gina balaw ni lotu la ro ba madal takati ko ke Dr. Gina o Dr. Saimati ni bakaya libro dolo mulo maru iyang go sasang na mulo muro saut nirsare sarangan itamba ni sa biumay na yaya ni buli na kontena sa kawabok sarangay na vian yan kede may lawe waya undure ni rareda na wakanda rasuli chuk mena non radau ni sa baka patukanan na puno ang biukin non rasende ena siya nga tali baka bakataki ni rakay talian satu bakaraw kung ano kino reniban din na takabikim doon na sa no reo sa doon din na bakarite kita tok do sa tosar tiko baka binaka sara baka batukan tiko limu naka do tubala tiko yo kila ni do na kaji mai ena warai baka do ni warai ena ya do ya na no ker marabakai so sabak ni pinaktuyan bikim do ker na ni bubale bikim do talaga na siya mati kumena zoom baka bini pinakapakalim na bubale na nota na non tondo bito ko dito kaya ni bikim ni maramakay na bingkara bilebu o ni garabatiko kalau nga tatiko ni tostos ni bakiongo dor na bital na tale na dor nga una pinakabalib sa Iya po, nakamaramkay, wato ko limote, panta limote. Mare, sa totoo ba ko tina vitalan no kay punuay winifred na inota totoo ba ko ti dili ni maramoso sa tiko sulemen no ngona ni ko mikro may vitalan no tu ano buku ni rewa think tank kay nanon to isong-songo do vaka era sulitu nanon ngona kinanon reyaw ano buku ni bibaka turo na kitaki sana ba kuturang rewa binakabalibikim ni na Asya mati kumayan na vital no totokongo au saba ko mati tukan bikim ni sara en total nango na may muri en ngai sulit tal mo ko men may wasetal na beka erto sa may bingara biti ko kina en na lomo ni ambake ngo saba ko mati ani binakabali na siya mamay ni mati mata Mote, naka naka. mati